California, the United States of America. Ia o loto ono Misipouena tangaloa. O loo whaafoina le tātou proklama i nei fiafi. Ia pe on tanga i mai foi i Outou Senators o lo mawhatasi malasunga le toina i a Liona Thompson. O le toina mai matanga aluenga California i sauta le whakata. I le fo maua i a lavanoa e mawhatasi i le tātou studio le nei fiafi. Ia a wālawa whalau te leina o se whapoponga mo le tātou proklama. Talo for Rev. Ma lo se fua la sunga li fiareika. Ia, ai pela vona masani e tātou i lewa aso mo lewa i aso au le i sanga i whaivalo filima. E mo moana ave le tātou whaatue i le tua. Me le ala o te ina le tātou te talo. A tātou wane i lumo le tua. A le amata ina le nei whaopoponga le tātou proklama. La tātou ifo man talo. Le tua silsili e se o le misterio lava lawa fio. O wae se tangata i loa oe maola pea. Le fui se na te sila fia oe. Na oe lava o e fina ngalo e te whaali ai. Le mai alau whanau le nei fiafi mai mātou uma. Lo mātou o mai se o mātou sa ili pe le ase fina ngalo o lawa fio mo i mātou. O mātou mantua i le nganga whaaftai i latou o longa o siina le nei malae le i whaia lima. Le ngata i le mātou IT, e whapefo i kampani o longa o siosia nei whata manu. Ua maua il mawhtanga le nei fiafi. Le mātou talo le li ie ne i whatasi mai lo wanganga pa ia.
ia mātou whetūwhainga ina ia maua se vi inga o lau o fio. Ia ole manuia fo i mo lau whanau mafuta. Ai lava sisi o mafuta mai le nei prokalama mani a venga mamafa. Ni mea lo o whawhati ata mai i lo lātou wola soifua. Mātou talo i ao ngā upu o mātou ngutu, pespesenga, o mawhawhonga o mātou loto. E moli atua i le file mua o lau o fio i lau whanau mafutia. Ina iei o ele nei mafutanga i le vi ingo lo suafa. Ia o le file mua mo lau whanau. Nā te talo e lātou suafo Iesu ke riso lo mātou o li ima whaola. Amen. So masani alan tale pese le te minei. Ai afa pela le sta pese. Ia ole a se eloa. Ole afa pelo e fonga mai dato po kalama i le YouTube. Subscribe to the channel si fonga tau fo. Kiliki le button le nai lalo lo screen. Kiliki whaalua. Ia ona whaile o lau mta whale si fonga tau fo. A whaile lau mta whale si fonga tau fo pe subscribe to the YouTube channel. Ia o te mi umalawa e fofola atua ia manulauti, whatuhunganga, ia ma prokalama fo i lungo le nei channel. Ia mo lava o na longo atua e. Ia, vaso o mawai. Tira pena maua le prokalama i vaso o mawai e o le vaso o mawai tatu tala noa i le tāua o le toa o le whatutua. Dato si iala i o le tala na le ia Jeremia ma Hanania. Hanania o le profeta na soifua foi ai te mio Jeremia. Te mia o si o mia ne kanesa ele no pa ia. Ma pero se senga o profeta na e lua na famai Hanania. Israel lue. Awa tu te pole. Ele umi. Le tafeanga. Pe fa pe lima tausanga. Ona toi whafoi la i o mamalu Israel le mena i momua. Hanania le a very positive thinking preacher. Ia Jeremia la epe e sela na ia foi tipi, e sela na tosi, e sela na utu ina o le whaalia le nganga o le tui ate ia. Ma Jeremia anania amene, whaftai lava pe afa pe o le nā. Whaftai pe afa pe le umi o tu la fwa i e le tua o ntangata. Sili na o whaftai, pe afa pe na o le whātau sanga o le tawhianga. Ai se ala na lena whatu a whatau lawa lau ekale i ana tota. So e le tauna umi o tātou. Ia o lau wa ai ia e le whai asi umi. E le o na o tupulanga fo inei e to e langa ele. To i lalo o tātou nuu. Ia na whatu leo Jeremia. Le whai asi umi o melea i o tō whau whale mana nofo ai. Whai whatu anga ma ai o na fua. Ia ma mai ia tau le lea e no nofo ma uto wafafine. Vatu foi. Ia uto tamatane no nofo matene no ese. So ole ese ia themes e lua. Menasa atala no aile. Baso o mawai. Ia mai leo ia se tusil tuspa ia ta o le Hanania. Olo ia tusil tuspa ia ta o le Jeremia. Ona e pe o le manatu lea ma le manulauti le na malo. Mailo manatu e whapena fo i tātou i nei. E taona tilo tātou o lewa telen tātou mai nei atunu. Ta whisili atua i le to ina malo matua. Ea. Whema ia resa mai fo i whaonga ta meti toi o i Samoa. E pese i o se na le wha lima tau sanga se furu pe a umi. Ea te toi whisili atua. I o wha se furu lima se furu tau sanga pe a tau eli se furu le na mai no fo i hawa i o mai ai. So e pe ole winga ole tala e te tauna tātou fili po le ale perfecta tauna tātou whalongo i ai. Referenale e te tau e ana tu le census, registration, involved tātou i politicular tunu unei. O whamai perfecta Jeremia olo Outou Manuia. Olo Outou Manuia fo ina. Ea, fi sau tala ile. Mata upuna sa tala noile. Aso mawai.
Remember mua taftai tele ni. Ni ever know pai fo na moa. Tai fo ila sungare. Al fia ngai lo fai la ba oe ma tai mua ole. O nei fo i polo kalama i Outou Manuia. Le ngate le nae fa after fo ile. Sunga ya tu ile epa. Ai mai sele nei ofisa ma malu. Mua va nova pene to ai tau uma ia. Le ofenga luenga. Ia mai se ta ita i ole atu o se awala le leile ngole e tau mawhai e whai loa ai tu langa o lo iai le nei vai tau i alom whana ole atu a o se atu nu e ni le tātou to inform the society ma le community a malama tangata i le mea leo lo a ngai ai ona a mata lea ona involve a wā tātou wai ale o whainga ruenga o le isi lea a wala e tātou te whai e langa ai le lumana i o whānau ia mese fo ia tu langa lo tātou iei i nei fo ia tu nui fafo a o siri lau sunga le ale whenga inga tu sa e male mal tātou se va ai tu langa e peona au mai e perfecta ia. E a te au e rei se va inga e sa o pe e se va inga se se. E iai ale ta ua va inga ia le taimi. E taimi na amata mai ai leo mainga le ta whianga. Ma le wha malo si au e Eremia a mese Anania. E a te au ia. O lo wa tal tonu ngā whia lawa e tātou te iai. E tātou te tau mwhai e tapu e pea ma whaafai lele pea ina ia mawhai ona make sense tātou i lea community ma lea community o inga manatu o le tau o tātou leo iei nei wa leo whaapea nao Samoa au tātou o Samoa Amerika o leo inga manatu e need e tātou ona fulfill entities i e lua as a Samoan American, but ava aira tātou i le upu lea. E mua Samoa. Rono winga, e mua tau whai tātou ia wha mautu o tātou wana ngu o Samoa, ma tangata Samoa. Le ngata rina, wha mautu o tātou iai Amerika nei. A wa ale mautu me e lua. Pe tātou mai whai na o leo langa i Amerika. E le mawhai o le tātou pa i se tau nuunga le lei. Le anga o tātou e le na Amerika, a mea wana o tele ai. Ina le fo i le na le mawaa le tele o whanau. Le fo alaina tele ina whato sina le lifestyle le nei aisea. Le anga o le tau su e poa ia, le true identity. Ia te aula, o mea ia lua te taule wha mautu o le tama po le teine Samoa. E le whaina tia ia le angu. E le whaina e sauwa pena o le angu e whaina i na o le mea e mativa i alo o langa. I need all fulfill o mea ia lua, o entities ia lua. O le common denominator kako i temi nei, o tātou uma o Amerika. O mea Black American, Hispanic American, Asian American, Pacific Samoan American. A le mawhai ta e isa o lo ingona. E iei le mea tātou o le contribute tono le malo lea. So o lo tala no mai na tūlanga na la sunga whenganga. E iei le sao, a iei fo i tau whao tātou, e tā mau pea ma manu ia lua. Ina i whai tātou na survive i lau langi nei. E le whai whapeo lai Amerika whapeo lola Awalto e no e se walisia na tala ne mai ta se awalto e fa Samoa o e nanu ai te au o le tua se o na mea ta one fish na ta wana fa sa ta foi malama o le meva na tau tupu e kalisia e tau tato pai linko le anga tau malama ai ta tau wa na fa mautu le ngana it makes us more powerful when we know our identity ya o so dia tu le tu langa le ia wa weta o foi la identity e wa pe le sile na ngalo lo fati nei
Wei ele manatu whale le whai mai it's socially constructed the identity o tangata. Le wingo le upul na no fo ma fau show identity. Ia e pala le melana le identity fa ne fa na mai o tamatane. Ia la fa melvanga wow le ai se va ai pele sa na mena le tu fatile ngaru le transgender. Na pisa ia le manulo tile tua. All these identities are socially constructed. They're molded. Whaele sui la vai le tupulanga. Wa sa oila lo sa noanga leading up to this. E pe e sila Samoa na whanau maola I Samoa. E sila Samoa na whanau maola I Amerika. So awa pene sa no tulanga nai no mo social constructed. Ai tau ia. O tātou tofi lea mai lea li o le being a Samoan. O le tofi lea o tātou, o le tofi lea o tātou na tuwe lea tua tangata. O le whanau mai o le Samoa. Lo le, na ua lea tantanunga tātou ese, o lo ngongi, o le mea tau whai tātou, ia tātou tau ma whai e fulfill lo responsibility lea, as a Samoan Christian, as a Samoan leader, e lewa pena o le lau tātou I Amerika. Tātou whai fo e fulfill lo tātou iai mālo nei ma le tunu nei. E wal mena tau noa I le tele o mea ho e tu langa o le society, e le tau tātou tau whai e separate us from this. We have to be part of the community as well as part of tātou community. Langa e tele fo I le mānaia o mea lofa na mai le atua ia Samoa. E te tau tātou tufa inga I tangata nei. O le tātou ngana, o le whaaloalo, e le aisa tu nuku e oi mea ia o le hawa I le au whaingaluanga. O au, e i te me te la ngona ai le nganga o tia. O le alu I whale ainga tu lou whaafonga. Ai loa oe tangata I te tonu oe o le whaiwhia au. Te alatua mai lau piri wha mai o lau ua te tonu e la si a inga sia. E le ai ase atu nuu wha apea e pei o Samoa. Teiro iei a o le isi rea nga nuu a tātou. O le mol tausi ta mali. A lea vo I tausi tupu. E lea lau a shift ngai le paradigm lea. Ia o whainga luenga, ma tangata mātutua. E pei o isi nā mea e se lau. O mea le leia tātou te teachinga ia tunu nei. Ma whānau na whānau I Amerika. O a tere wau isi ta mai te pe e tino mai pe a mai mea ia ave mua mea le o whainga luenga. E le lama nei whānau. Ka pe o nā me, but o tātou tātou nunga. O suiva ai o le ali. O manuia I o ainga. O le pe o lota itala ea. Tātou nunga ai. E o sia o tari po le nai le. Wana I te mi tāte I whewhi au e momo. Ina I te mina tātau le a haima. So, a mine mana ia le tausi tamali I, tausi tupu. A whapero lai tupu o na leilo leo se me whapena whai e oe. O la se... a whape o wheo ave I ele wha atu e a tupu mutamali I o le tunu. And what does that look like for you in the context le wei tātou? Lea e mana I City, a taiba I City. A tupu o e a wha le ulala nao me olo o le tautua. O e whaawa o I tangata uma. You lead by example. E le whapea e tufu o e tupu na se tala. E te se tala ruma e te au auna. Whaare lei a inga. Tau tala le ami o tonu. Whai mea male lofa I a inga. E le whapea a tupu o ena e le aina. O le tupu le ro tau tala I e su o le. O le ala I le pule o le tau tua. Aina tātou o mai le whapena au auna mai lau langi. Ai au auna voi tātou I le. E lau langi, e koe mo lau whainga ruenga. E le whapea a whaiwhi au roana.
Na le mfoila e ngā lue whainke au le kālesia. E peke kū mai ai tua i oi le umukuka. Pe te salu o tō tai whafo tu lau whafo ngā ngalau. E loa oe. E ilo alta mali ia i lana ngana. E le se mea e tau wha lia le mea lea. E longa ale. E le tau sula ina upu ale atunu. Yeah, okay. So, ole, well, e be ole, so me tauna a pe whaonga tātou le tala lea a Yeremia malana perfetanga. Then I think e tauna na ola tātou e whatatau i le soifua olo i eitanga te nei. Pe ole mena le te tau maua atu lau sanoanga. Lau sungoto ina. Ia, māneia. E wape o lisi la le nā mea e o te manatu lava e le o fio good tātou i nei e lo manatu e pe tātou se i a whaera pa ulia na nofo ai i nei e le ni tangata o i nei te rope pe te sila fia me nā pe o lisi nā mea o lau o te mai tawina e pe na tātou no nofo lava i nei i paperonia ia e susu e whamalama ma ai pe ia Israelu. E tatu mawhawhau pela wai te mi tatu te fo ia ila tunu u se wailo whanua. And I'm wondering if that has a cost. Pe e se tau o le mele nā, pe o le ngalu whaele na whaafua e le whati, pe le mena le ale ina ta ape e tupulanga talavou. Le o yeise mea e tapu vai tasi ia e ima. O le a sau whaoa o ngai e loa i le melanga e le o yeah, well paul whai onga e la talata mea o se mato o lotu e pe o le mela wa i nei mato e pe o ia ia tupulanga matutua na ola ma whananau mai Samoa na o maila i o le mena te sauno i le whaaloalo il whai o weila la tau whanau o tele ina ta ape i whafo i le isi communities isi whatutuanga isi whalapapatonga our grandchildren la ia you will my name for my hey let's take a closer look at what our grandparents brought so o le bela na leo o ye nei so pe o le vanga matutua ia they were never part of the American lexicon vanga ia lato whanau leo o i whafo la pe o va ai mai ma fa mai ho backwards tele ia lotu Samoa na a le grandchildren la le sila tu pulanga le o mai le o matana tau fa pe o mato wo fo yo e pe it's like meu masani e fi mo mato se me ese they're boring ye me ia le la o mai la to ma sa ve ul mele sa mai la ko grandparents e pe o fa te ingala na o le manatu leo tau whai atua e pe se i o se i a baulia whai leo tātou tangata they never seem to fit in ole me whai molo whinangaro but I think o le mea ngai pe se i lungo o le lido ia malanga maluenga i lungo e pe fo mo whai whiau e isi au loku mea o kere ale o karaka miki a pea la walu i leanga e le malama i le ngana ia na o lea and I think o le mea ngai ka winga wa i tuto ai le whaiwhi au malau whainga luenga na ia make sense le mele kuku kongu i a koe o mai la e wapenga o mai wapenga mai i le kulanga lea o lo o tanto nunga I think e nida le well o le culture ia dynamics it change sui ia le nganu ai le sui le essence o le ngu o forms o le ngu o sui ai le ave se le essence o le ngu pe vol mo le Christianity forms of worship e fa ngalka ko ngu o le liso le nga mai e maua ai mai le liso nga ko ngole o ele o Samoa inga ia mawhai o nga whak a wa ale i pera mele le kulo alfa fonga
Ki ngā lea so sa o lai me vela la e pele hu e lava. La whaalo ngako la e mu kingi. Langa o le mea ngā mai e misio ngale le kaimingo mai ai. Ala lea ngole. O le kākou kau whai kākou e mu ma le kaimi. Pera mera mo vai aso ngi. Ke lea oise ka le sia o ngā o le nice safari a loa whai le lei. What's wrong with that? Pao fo e whai au mea ngai kongo le mako ka le sia. A mai loko pawa me whai le lei mai off. Kau whai e relax for ile le. We make it do away, and I think the leadership comes in the melga. If we may have either side, I will follow survey came in. Yeah, okay, I look up a buffet. Easy de manga or menga, I wish it at me. I've a pengani, the Alfanga winger in the mare, and wearing a winger. The whole riding a winger, but makes sense like the gospel. It's a matter because of their wa compare kako culture isi culture. Le mele ngai ngo mai fa mai le angal culture kako no ele le angal culture kako. Ai le ka foi ga mai me mai o manga fa pe mai ai. I need a kako explain the culture. Ma ka fai mali mele. Compromise. E ka foi compromise medica ia kako. E voi mele o le UCC. E ka foi ngai lo le UCC. Little contributions are more Congolako. Yeah. What would you say about Sidile? What would you say ole ngā ruenga e kalesia Samoa e te tauanawhai? What would you say is the business that we're in? Ole mea lei on a valuable dato, lal dato contribution in the economy bole malo foi. If you are malo ngai. Yeah, pole Christian. Why are we here? Pole existential question le na mo kalisi Samoa why etele isi fai fe au uli ma fa na lato proclaim ina with efficiency the gospel. O te lo fo because of the internet what tele ina utu vai eli ese dato tangata. Ona fesilo leo le ala le me firma na mia ai nisi lo tu setele pe fa pe tasi le tua tasi fa tu tuanga tasi le li. Well, I vai voi a America e fe lo ku e le fainga control le ka ko le nga ngol tangata. Pa ka ko kula fo e vai ne vai ka ko kiva ai e freedom le ala la ngai la ngai. Le meva ngā lai whiwhika kai o mai Amerika. Le eise mā loi le lalo langi e. E siri aku ngā whia tangata e o mai ai. Beo le mā loi ngi eise a. O le freedom le exercise e tātou. Freedom in everything. E o i preskenge ka kere whiwhika preskenge e whaiwhai aka ko kala. O mā loi e isi mā loi. E mai a fasiro la val nga kare fa kale bliske falo alo bliste leso ona la fo e ni na yup freedom mel nga e kia u e o lo proud e mere ma lo ngi o se mel ne e se ke le foi se o ma lo para kilo the basic foundation of founding forefathers ma la mangola ku ngi ola ma kwa Mukwa ku papa I fashi male le Bill of Rights le kako ke exercising kusa tangata umama. I think o le mea manga ia ngā lenge o le mea la penga sa ua mai ia e wanga ngongo wala inga pe mga e whela ko loko e keo lai se mea o ia ni mea ngā I kaso le nganga o le di e le ka maua le tangata ele lope aku ia ka fai loko si dia ka le loko e mole banga I cosa fa penga le pero upu foi le nga kama vale e building a me kele so le mera nga ele fa ka ko nga loka I le nga tanga te se mera ai nga ka o nga e fai ka ko va pe fa ngo la fo la ko a makali si me wa le fai ngo fie But ele oi loga ko por me sa olea. Paula me ve ka ko ka kalo.
Maroka kalo. O sao ka mea fai. Inga ia la ngonga tangata. O mea waranga, ka wale fai masiaki. Check and balance. Ka ua kere le wa aio le fai fia au. Ai ka kuka ka i po le leia ka ko mea fai. Moila. Inga ia yeisa o ngao. Umako ka ko pulanga ai. O yeisa uma ai kongi le. E ngai ma lo male. Malka fausia ka ko ka le sia. Okay, la tata pese le vai e foi. Ia ona fa wale tata noanga esi tu. Ua pe o le silina fesili na tangofia i le vaso o mawai. Po le ala ngā luenga le kalesia. Po le ala ngā luenga le kalesia e au na fai. Ua pe o le sila faitaunga, o le faitaunga le mai le mātai o wa matona ta pena i le li i le to sfurulua o tala ilta le lei. Ia ona fai atu le i o ana upua popoa i ona so o. Aua leo i tangata Samaria po tangata nu ese. A taulava o mamoe na sea Israelu.
lono inga o I tangata tu te loa. Aua tu te malanga mafa e malanga mama a Outou atu e anga le leifo se si ate Outou tolo Outou Outou Manuia. A iei se si o le manuia I la ele to fo I mai Outou upu. A whapea le se si o le manuia na e utu I le Outou Outou Manuia. Ina to fo I mai le Outou upu. E pe upu ia le li ina fai iona so o na fai lola elfesidi o le ala le ngaluenga le sa fai le li iona so o e o e fai. Ma o te manatu o le talifo na elfesidi o le ala ngaluenga le kalesia o na fai. Ia na tosi la ia o le faitaunga le nai le mata io. Pe o inana I loa ia pe tasi lava le fim o le whalau te le ina o le malo le tua. I le larangi. Whalau te le ina le pule whaatupu o le tua I le loto mal manatu o le tangata. So e pe o le ngaluenga na. A whapela e fast forward I los futasi centenari le utato iai. O fea o whaifa maonia I o lotu male kalesia le nā ngaluenga o le whalau te le ina o le malo o le tua I le loto mal mafo o le tangata. Wai pe o le it's a relevant question mo tatou foi. Tatou vai meo tupu I le street I melena tupu mai a George Floyd le o langa I whaela le manatu o tangata. E alo manatu na amata mai lava ina ua palota ia tatou ia President Trump. Ina ua fiu tangata I le Hillary Clinton. Umutua fiu I le valu tausanga o Barack Obama. E le o le leile le tunu. Melana na Liona palota ese lato mai wa te I umatangata. Ina ua langa mai palota la tunu uma faali lo na finangalo. Ia o tangata fai pisinisi le politician mo lava. So o me falau tupu o lulu foi la ia fa violet kalesia awa o kalesia isi political players I nei I la tunu nei. O te ila lato fa me lato tala fa fiana na palota ele nei tunu le nei tangata lau va vale. Ele iso na fa alo I tangata. Fa mai ai drain the swamp. Fa fiana drain the swamp o le ai uma tatou le maua umana ia tatou pisa silfataman. So se fai sau noanga Rev I le menal o ia le ale le square ina o le vala au o le tua I ona so o le extend mai le kalesia I ona ponei ma le ngaluenga le tauna fai ia tatou. Well, e moni leile I el city. Ai anga luenga ia pe na sau no le I o Yesu I le so. O le o e fai no malava maso. Awa o lan sau no na ai de pai mai sau no muli. Le Great Commission. E pe o ina le na matua wa mantua na umalo no to so fu mai fa mai o lai kali le ia. Fa kali mai ai. E pe o inganga e pe o anga ko upu muli ia. Le nga mai ai lo nga ato. Le nga kala mai umai nga le nga ngole. O le au le kalesia o e whaingu umalava maso. Papa kiso sua folka male alo male nganga pa ia. O le winga o le mangaku I melga e aua ia whai ma le wha mauni. O le isi mera mai ia uko o ke ia te Outou se ia o aile. I ngā taanga o mea uma. Tango winga. E ka ua le whai le leo ngā luenga whai wha mauni. Aua le wha apea se I longa kuri ngumela. Wa se anga sala kere fo nga ava ia ku kau le ai ngisi pe e te au e ka ua lava le. Pe ma ua fo ma kala ngam se pulonga le fa fo mai ku le. Ka ua le kasi. A ua le kasi po le lava ai ka ma fai e fai de me nga kai de ma lo si o tangata. Wa o nga le le kasi nga it becomes many. E nga ola e o lo vo le me pepesi e pipisi va ma e pipisi me lei ia nga ola ia nga fa la kele le e va la malo ngi wa e de ave se ai o me le e pe o ka vanga le anga ma le le de fai
Ale malolosi la ka ko ka la ile lei. Ya, e pulea la langin nge ya. Wa umang saule di. E le ko va kari ka ko al ka ko ngaluenga nga o ka ko vai ma lima ma fofonga le di. E ka ukala le justice or men nge Pai angale a vele street te kedo meia. E lea wa amaka nga defund ia leo. Leo wa amaka nga va ese ia flag le Confederacy flag le nga. Isi ma isi skeke. So e pei o le malosi nga o le akua. E so swangi e o lo kau fai mea le lei. Ai lo ai akua ala ngofo. Pa pese ku e ele ai o ka ko. We are the hands and the feet of God. It came in gay. Mera nga ka wen me nga kalongo mai ai. Dia ala inga. Ale malosi la ka ko fai mera nga. Ya. Nga fa inga leo. Yo foi au loku. Eu foi nga lo tangata. O ele se nga lo nga fai fa. Ka ukala nga ka umela mi ko mu pa lo se me e fa sa oi mea. Au ale fefe ka e sa ngoi me ka fai. Por fai fe au por la tama e nga I me e fa ku ai ka ko ngaluenga. E o fie i nga ka fa ku mai. Awa o ya ka e fo ka u fa le ton. Awa e ya si se sa pe no man is an island. Al ngaluenga. O nga le ngaluenga se va ku a fo e fo e pa o le ku I lo fa ngaluenga. E ave uma me mal fai fiau. Pe ai no e lofa ma fai le leile ka le sia. O no me nga I mo yo tanga sa mo ma la ko ka ku. La ko fa lo nga. Ya la o karia ku nga ela. O sa o el kari po se me le ko. O sa o ke ko I I think you're spot on. One tele fo alele ia tosio le mea. Lena fai na neila tato sa o iai. O le Zoom call le Southern California Nevada Conference clergy e tele ala ina papae ia lanu o tangata na iai o la take fa ale le fale nganga o lo tau mate na yo tato uso na papae po le ala lato me fai pe fa lato so soani mai I le ti ngā lea ua vaaya nei mamoli mawina I tātou I le street I tangata uli. Ia, na whai leo lato komeni e pei o le ua sui le ngō le haonga le haonga lau whanau. Sa ele statue lalo I whea, ma whea la ua tu I lalo. They're very cosmetic. They're very cosmetic. Awai, o lesia critique a perfetta I tangata o lo te ita ia le no Israel woto fo tau waa le manua o lo nu. That's the biggest critique. So wamana tu tātou pe o le perfetta leo Hanania. E le umi. Me whengu fie. Ia whamaya me leo. Me mo ia leo me tu ngā. Awai o le melana le awhaiatu nei Black Lives Matter. A whamea I tātua pai se all lives matter. Ale oi loa le vanga le mafuanga le na Black Lives Matter. Ala na Black Lives Matter. Ona ua lewa tele o le matter I a Black Lives. So ole winga o tala ese le tele o tosi o le mele nei e le se meta o se mea sa o le mea moni pe o le mena le e tuli ele I Outou Manuia. Wow. E ala na manuia le tangata ona ua accessible le le truth ua saoloto pe whara mea lantala noa I le saolotonga mena le na fifi tangata mai Amerika ona o le atunu ue broadcast e la dou le saolotonga ia ale mea tau ana whai e tauna we have to be truthful because o le saolotonga na sau mai le upumoni o le lawa mai tangata mai fafo o tato mai le ai e le o America is not the land that's paved with gold and silver. O le tangata e homeless I a tato. O te loa lava I le mea la matu te ei. O te usanga uma lava whai le Grand Prix le matu Long Beach. E wa ai mai uma I ei mata o le tunu o atoa. Ia apelila. Ia o le mea la e
e tinga i tele mata o le homeless. E wafo o tangata anu no foina. Iana, a mai lore leo tu lei mai tua mai mele e matu falsa. A mai o se i uma le Grand Prix, se i o ese ia cameras ia mai le national setting. Ino tu mai foi lea. Aluinga o tala lo iei nai mea na a mawhai lava o na wha maoni, a mawhai o na a mai lunga se tanga i ai. Ia altero tangata le fifi mea na. But I think o le menga ka mwhai mai rim, o sungar whewhera. Ole, it's a national problem. Ole whawhika uli le malo. Ia le mele o le homeless, ma le kele o mea o le injustice, o mea ia. E le o se mea mga o se vaenga e kasi. O le wingo o mangaku. E le, e sa o wale mea le, sa o Black Lives Matters. A ia kia uia. E mera u maa life. E mea fo lenga kupu ngai kamasa mo, i o kako wako ulenga. Ia. E sa o nga whai le mea le nga whai. Ai ele ima kua I turn out ele nga o me uri o kupoi mengi e ko kupu le kele wa ko kai mi vonga kai malo o le fai longa langu yo o skeke yo mako oi ele me ko o alsai sa se singa o papa e o yai e alanka ko ai pe o me uri Lango le kere o mea, e peia involva ia tangata ia e kere o kaimi. Tangata uli. Tangata uli, O kere o amalisi mea, kere lako population e wha kuskusa mai a kako. Ia, o leisi mea lango lako wai ngai kakonga e ngai nga polonga mai la mkanga. A pe o kako i o leo mai fafo, we have a choice. E kulanga leo mai ima wa ai kulanga leo, le fia ia. Kau fai se menga I le leire. Ai lo wakal ko ngol media. Ele se kamai fa fi ka uri fo. Ole mo kwa ke le. E o ai le vaanga le pe o papa ele yenge. E sa o ka ko ai wa ba ese me ia. But mindful ka ko. It's a process. Le o ka ko ai wa ba ese fua. Ba ese sui wa onga. Even though it's a cosmetic change. But e mawhai re melga o ngā hitinga le haoro ngā kala kiro. Nai mausu i e mea. E se mea kupu. Kiro i e whangau. Kiro i e mera wa kupu. E isi mea i a kia uere kaunga vesea. E la o mo statue isi ka ngaka. Oh, that's the history of the Māloringi. E sao, because they were wrong at the beginning. Se se fo ngai founding fathers here. E kau whawhkai ka kou ni he Mālo. Al mela i o kai ako. E o ala lo fa ola vola o sui male makanga le o rusty le maunga vo le o isi me that's part of history e mawhainga as a monument I ari ai I move on history luma ngai o ave se ngira me ngira fa fenga ngam e wa sa o lo so kau kala mal fa maungi kala angol malo e ku o lo wa le ngonga e fai ki o inga po le a lo le ta kari ko hunga me la sa wa e mongi le e ke o ia it is a problem e fau nge pe o nge a me sin ka o le wo yer ka o me o fai protesting fai o wa sui me e ka fongi la o ke le aia es ke masiri o sui ali se me ai vai mero el malo kere me uri o meia kere ko no ole move ai ruma but you gotta find strategy e fight time me there e ke o ia pode ko o so i ruma street fight in court lo o le meia back in the 60s irrelevant ke min ngala ngai le inka ngaka o la ko ino me pode ana i jo ko ai le loko I fale e ke fusu mai fafu. A o longa ngofo ka mai e ko. Longa winga. O ye lo wa e kile ko ka wali fafu. A le la e pe wa ngo ngo me e ko vanga. La me ngofo fa la ko me le fai. Ba lo lengo me malo sia por kiki. De fo kwa langa mai ngai fo. A ka ye fai. O le au le o grassroots. O le faith based community le fai.
Al kai mingi. E re ko ya la la no ku o fa le anga I fu ma fa le o ngai kangaka. O la ka ma fa e mauangi me le lengo mai nge malo. Yo no male mal fa lo. Yo elefeng o fie. E pe o le sia manatu fo in na flow tili Outou Manuia ia masina o tele. The fact that we both have evil and good in us. Right. Pe o le melna. To say that I'm all good is saying half of who I am, my identity. E ofo lava I tangata leanga. It's ta wana I sina good o ia te mantuina le atala na le Star Wars. Yeah. Wa maua nei lava no Luke, it's kili ia Darth Vader. Na whai atu rola I o le Emperor. Take it. Me kala look lea I. I know there's good in him. Esel mana I o le motif le na, esel mana I o le whata manu na. And I think o le whata manu le na li Outou Manuia. Because ele lava seisi le lei. Ele eisi na tama I tinge of evil. O foi lá le series le na le Harry Potter. Kakalango pea. Yeah. Let me say this before I forget. Yeah. O pia mea ia kaua. Kako umanga fau siede. Ele falling o le ali. Kanga kala ia la ia le lei kongo tangata. O lau whiriwhiri ngai kaimi. Kere o kaimi. Le freedom of choice le ala inga. Ngai e kaimi ke. Au kako wa inga faue. Ia le upu foi le leo. Le afiafi malkai au. Peo ngai finalize ai le akua I kala angol kingese. Le afiafi malkai au o kasi aso. E peo nga luenga whakamuka, architect, a uma loa, sa urore akua wha mai, wa uma, shiaki uma fuafuanga o le aso, mai loa, ia le afiafi malkai au o le sign Africa ma, e o ia le akua. O oere asongo, o le winga lau kala. O tangata ai nga whau le akua ia le lei. But langa o kako, nga ku ia I marasa o konga, le freedom, e choose ai, so e sa o ila lau sa unga. E ia le lei konga o kangaka. Mea fo nga la inga rehabilitate kako le, ma koe kau whai se therapy. Inga ia koe au maile, ka mai aile na e o le alo fia I le oranga le ngei, nga koe build fo ila inga ia le lei tangata lea. Yeah. I just want to say that. Manaya, because of ape saon mena, I'm wondering if we're doing the same thing ile le kalesia Christ. Hey. If we're maybe over sanitizing him, when there's a little bit of I'm not taking away the fadi. It just le morika. Yeah. Kaunga e lango le ni fo e feelings O tangata pe o ma. E pe o ka o mea ia magua ka tato. O mea nga ba koe le o this is his attribute. Le o fa fao ko kongo ngaka. O le alofa, o le oli, o le maka alofa, o le fide mu, o le fa mangalo, o le a mio mama. Mea uma ia nga ave le ko mle kele usi mea. Ave. Ia e foi o le alofa e kai me e saua e le alofa ai lo saua foi le saua e me la vol ka o le upunga wa ngalo ia kia it's a necessary discipline e le limitation of the freedom o la va ia ko le mea fainga e ku o le ku e se ku ora e no winga la e fe ka ila upu le justice ile ku because justice or do the right thing. Longo winga, el kai me fa pe enough is enough. And that's what I believe. Yeah. Pero vo ko le kalesia, e vai a ko la fa le ko ala ku. Ai el me fa le ko ya. Fa mal dia, o ko fa el me le fa. Ko wa ka ko ma ku. Awa I later mighty na ia so I fu moral. Yo. E pe o mena le wo ne I tatou I America. Right. Pe o
ia elef so swani foi la le internet o mea o le vana tupu o le vana fasioti e leo ia tamauli. The only difference is o le o mawhaona po el me po ata na viral la ia ina ia lo e laulangi. So o le technology le ua mataiona ona i loa tatou le underbelly o le tunu nei. So e pe lua la response o le ita ia ne we become, so we demonize those demons. Whamai tatou le angata na ma. Ia at sauna whawhasanga fo le whaata tatou po whefo i te mina whimana o mia tatou le grace ma. So e pe o le mea le tautulutuli le tāua o le mta upsisili. Le tāua o le theology, and more important, theology that's grounded. Awa pe o lawa wanana mena mo mai Claremont. E whapea tala le professor. A whapea le mwhaela mta upsisili o ni whamalama le Monday Night Football. Sui la mta upsisili. Langa le Monday Night Football is very real. E mo I atu le mele nā nei lo se ideological position in whai ona on a take. So a fast forward for lau tātou tupulanga. A tātou wa ai atu I tangata nā no nofo I lunga le street. A tātou wa ai ta me tia mali liu with fentanyl I tua le alley. At some point we gotta say, o le ale me le atupu. So e pe ole tu leile na. Sometimes you can't tell what's going on until you look behind and connect the dots. Ole tala na Steve Jobs. Le lile na mata Apple. Le tāua te le vai tua. But more important, le tāua le vai mela tupu nei. Why? O le mela tupu nei. Fase fulu miliona le au whai o tangate o file unemployment. E le ngata whila na o le ono triliona le tupele o print ne le Federal Reserve. O le a mataina pa ui lau le value o le tala. O le novinga o le ata unga tā le tau o mea. So o le mea mo ina le utupu nei. Ia pere ni la le test o le mea na le marketi. Se tato wola le marketi pele o alu I lunga ia tau o mea ma popolonga fo e tato wainga wale ni ngā rua ngā nisi. No manatu le po le halawa I whea le ideology tato. Po le ala mata upsili le kalesia. E te tauna ati maila na mata upsili melo tupu tangata. Ma le lawa I le internet I le nei. Mwhai au na, let's say, mwhai au na localize tato. E unoa ma le amai o me mai fafo. Wai ese le me whitau I matato I nei. Ese le me whitau I ma Afrika. Ese le me whitau I ma tato lau ele Samoa. So e whai ala whataita inga. Le meta o le homeless I nei. Masalo pe awheta la mo tupu lana benefiti maua. Just for being here. Just alu general relief, alu le pilot program, alu le Medicaid, Medi-Cal I California. Ona e loa ila ia le safety net le tunu ul nei. E matua ese ale mawalunga nei lo safety net o tangata Samoa. Safety net tangata Samoa e matua loa tu nei lo na. So pe onai mea nai tauna onai tosi ese nai e te tauna mafofo il tangata. Ele avesea I alta tu kanona because o le sile me e tasi tato. This is the one thing that we have that identifies us as Christians. O le tato kanona, o le tato tuspaia. Ia, whaitawa ia interpretation foi. Ia, e whengai am tato I le tupulanga me le tupulanga. O le mea foi le pinge sa ngō mai. Se whaklo karane ne ke ua. Ia, e ke ka ua pea lava le homeless. Ia, o ka wawa ia fo I le, ai whai kako whai kau vod kuspa ia. O ngei mea, na kukupu mai ai aso le adi. E le I wha pea fo inga solve o mai Yesu problems. Kupu mai e alanga mau ki ngō le kele o tangata ngā fia olo e kaimi ngā. E sanwa ngā fo ile I leang wha pea inga wa wha ngai le fingere le nato tau teli. A whakuluka I a yuta I ala wha ngā wale mai e ave wha kawa me kupe ave mo e maki.
kari e su ko ke ngofu pe a mai maki a sia me ua whai ere ole minga ola ukala e le mwhaianga me sea le mengi ongole injustice ole tangata e le vai vanga so umai ka ko problem ale me ka what can you do yo kaimi la se me ka ko ke mawhai o ka ko kaimi Ako pe mo sunga aku lepa. Te fa pe serwa. O langa ia lea mangulau ki, ale kuwa vangoa ka kio mai fa sala lau ngai polo kalama. E kere a wala aver kala lei. E mangkua nga ngofisiri mako liberation theology nga ave Dr. Mini o e klama mo e ngana. Ya. Ngol kulanga le ye South America liberation theology kama kutieras mele yole o fam kalva kuloli sile kikinga ala ka ko me fai ka kene o umai oe e so ngile South America amine right karinga malo ole ala val mero o ye no community theology you can do it locally along impact globally le mwhinga we sere longo winga o me ke whaia ke wha maongi ai asa rau sa wanga ale rooted le theology ko Congo setting it's only a vacuum it's only hot air ye se ka ua i Congo le mele o le mele ka ke wha maongi le mele ke iei wha maongi la ukale sia wa aifa le nei kupulanga le kungu o ingi isi no ingi ngai isi a inga ese mai o lo sa mo o aku o ka ko ile ngatai ai au mai pika e o ko va o loko e nga isi ai fo nga isi ku e ala o manatu ka ko fa ma o ngel me la fai e wa e o nyaso e ma fai ngai ka making wa ku a verma ia o nga lope ke o kula ma si fo mai ko ngala ka le si e kiu o nga si mai o nga i lo e me va pega at least o la fai ka ko ngaluenga it's unfortunate o le kupu but ka ko kalu ile ima fai da val ka ko ngaluenga me ngata de malos and that's theology ya ke we but ko ngala okay ia a tatu peseleva vai tatu foi ia no to fa o le tatu na le situ
Yeah, so just to put a cap from last week, pe o le vasolo te ana taltala noa I le tuinga fatutua e toa. Fatutua e mawhai ona tu o e against everybody else. Le fatutua saumane oe, saumane oe, saumane oe, saumane afa ese oe. Fatutua la le vasolo te o le tangata saumane afa ese. Le tangata le o matangata ingata I alu e yuta. Mo le tatou wala communal society, ele fifia tatou tangata ia. Fa mea tatou tala, se leanga tangata le loto nuu. Leanga le tangata e manao ai e amama. E pe o le vai asora lawa te a. Fa mai tatou ta ite le fatu tu o le usolea. Langa le film na mies fa tu pe a fa la solo le me uma. Le film na mies fa tu pe a fa la manino mata le vai o tato we ngadai. Ai film na mies fa tu pe a uma tanga te ngadai aro yuta. So e pera va solo te o le nati na do o se fa tu a braver faith. Se fa tu tuanga e to atu nei lo le fa tu tuanga e pe ona ye tato. Tatou mafafawa I tala le tatou fatutuanga ese tele malano no I tala fapena la wa fao wa au tasi umole no o faisa latou tala e o latou e pongi mele ai oso ai I lunga le o le fao tu matila tila lava I lunga o le fatutua so e pe o le mena le sa tau mawhai tuli langa I le vale o Jeremia ma Anania. Fifia umatangata ya Anania. Fifia lo lofi tangata yo na malu mana launga langa positive speech. Sa langa tangata so le li tangata le tu le famina le fata usanga polonga I tato. Ya ai Jeremia e tu ana o ia sole. Ya wa o fesiti la o tamai e lua te lero na fatutua, ma toro na fatutua. O le tali o Jeremia. So I fast forward for that whenga fo I le vale o, well, Ioane le papatiso malona tama. Matua lona tama o le sai to tonu o le
inner circle, sakalia. Ua tula'i mai le tama lea ma ua va'ai i le state o le lotu ma me o le la walu yuta la o le nofo i dai i le mea o lo Iesu nako le mea o lo tausi le lei el au whainga luenga le mea o lo au mai e tu whaanga e tangata e ai e lo ta maa le wha o lai a wo mana oe e tosi le mei dai a vese si mei o na naru e lo le Ioane el Baptiso la ta li o sakalia fatu le malu i il mea le te lei vai ia ma ai ele a foi ana meia ai o se a kelise ma le melivau ia ma le full kamela e lo sunga titele he's not a how shall I say he's not a team player ia Ioane el Baptisto aina ave ia ele tua le ngā pito al fatutuanga e sili atu nei lo fatutuanga o tangata ia ia nei wana maliu ai. So, just to put a cap on last week's, o le mele na, o le natil na mana o e tō mo le tatou a fia le vai aso o mawai. O se whatuatuanga o pito sili au na toa. Ma le lui la mal fesili mo i tatou le nei o le lusfuta centenali. O le a, what does that look like? O le ale meta o le whatuatuatoa. Yo tatou fo i teimi, given the context that we're in. Given the poverty, the homeless situation, the Black Lives Matter. What does that braver faith looks like? Ole, I've got more city. Well, ole faku ko e lo la wona, malo manatu. Ole tangata e tu la I mai na te whawheta uia se lui wa whea ngai maltaimi. O le tangata ua waai se me te tau na whaasao ia ona tūlai lea uia e fwoi le whaasao. O le peo le mea fwoi lele manatua alu fwoi lele one man's courage. Le upule alpele skenge fwoi leo Lyndon B. Johnson. One man's courage can build an army. E kasi alka ngaka e se loko kene. Anga ke fausia se vanga au. Si o whako ko wha pe fie tangata muri ai. Alang fie tangata le anga e fie umaka ko me tau heroes. Me vanga alang fie wa ai stars ya NBA. Football e ka umaraska ngaka e foi le mati le tila longa kulanga I se me fai e fia identify o mai a misa tamaiti we love heroes yo melga e ko inga me va pena e vanga mo fa ko ai foi kai e le appealing ai fa ko kinga inga awa e fa ko foi le wa nga xi fia e fa ko ka ole passive faith e vai fa ko ka o active faith ia al fa ko voi le e fainga luenga al fa ko e inga luenga e be al fa ko nga e le faingo fie a wai e kinga inga e alo tangata male me kinga inga ai fiko me vonga ngalinga alo ia isala elu esa paia ia Yeremia wa ia ni me go Yeremia wa me vonga lai ka Yeremia le o perfecta matanana weeping prophet o ngole mafo le menga foi per ia me fa ali ia Israel me ai o langa ia la message ka mai ele se message fengo fie a kilo ia anania pe e fengo fie ka ngole mele you know pe li funga me ngai kero tanga te iske me o mafa senga luenga ia me a le fa ma mulu e si me a pe o le soi fuanga I o tangata e le manga ngi me kinga inga kene ai o le mo kinga inga pe o inai e kofo ka ko su malio le o le mangu malo ale manga I o mo fa ko e test mo fa ko kofo inga Well, pe mena la we ni tato o le ia masisi e fialu le satau o le ia masisi
apolonga lo se isi fape tu mata vale ali La bola sa polonga I fu wale so o le sila tosi ale Outou Manuia, it doesn't have to be heroic pe o le sila na tosi e taula talata I le mele na ta o le passive faith e lo fifia tangata e tingaina so e pe o le talala le Outou Manuia, it shouldn't be heroic, it shouldn't be tingaina e le tawana to e polonga nisi o lo o so le la o ala sa mo o le to e wa o le tunu o taita fola al finangalo le tua o faali le nganga pa ia o lava I tama me tama fesusui o mo fai ala to na langa maile le finangalo le tua that's a very dangerous thought because in amatolena le fimna mia la collapse ya scaffolding infrastructure hierarchy le fa tulangana o tangata. But I think misiro famole. E manga mia fa ko loko kere. Lango ka ko le ole lalangi. E kai me ko kupulu malo. E ka kaunga ansa ia tangata. A maisa la ufanga ro. Menga fa ka ia on melan kupu. Ka ke musu e frescala ia. O ngore kula I mai o le ufanga ro kali de melan ka fa pe I la fonga. O meu fa ko ki kele fa pe o isi au loko mai isi va la poponga a le kula ia a la fanga luenga le fa casa o inganga I loa inga la ko ko hunga ele malolo o fie de mea ku sa coffee do sa bo ma ko e kupo sa mo mai dam kanga ko ala ko ngai the government a le mele o le vanga ia e o mai al kai mingi e ni fa ko ki kede lango le so I fuka ko lo langi e le va pe e ni se passive faith lo wa le kal ko nga e ni foi de me ho e vengo fi e ni da pero fekal kai mi e ni le prophetic voice I kai min gay and I think original mele nga e kau fai I meia e ke manga o ke kula I mai as a leader of the community e so easy and I think e ni ka e le mfenga me ser manga ku sa pe kai ka fola sa mo ya so ngi e le sa o pe me o mala fai e foi como ai como e kale sia e ka wanga e si se kula ya e fa sa o se me ia pio me e so se me la e foi ainga e ni la ka ko menga I grounded at kuspa ia mala fio ngale ko a matter of fact me ngale ma fu mai e fa ko va penga heroic faith yo e wa pio sila na me wa ngalo ile tunu unei o le tunu ule nei na fauile ile manatu mal manu rautile o le tangata o le pale li o ngalo the whole sovereign of the individual. I think o le doctrine le na sa fa vaile tunu nei ele pulea mai ese tupu ele ni ona class e mafaila vai ona sau mai le mativa e haluanga ilunga so o le promise le na le tunu nei mai fa vaila melna on sa mo tuspa ia melna le manatu na ele ese polonga po se saloto ele ese yuteia po se eleni tu sa tangata uma ba ia le tu wa matala na ngalo ya tato mena no mai leo tangata pitu ilunga o te fidi sao noi tangata ila no wa ngalo ya la to o ale homeless le e fia ai o le tali o le tuol tamale o le suli o le ainga so yep so that concludes ile asola with so o le asola ne e pe o le nati po le manatu o le tamao ainga o le tua pe o le mena le na lilifa ia ila o lafo ila sosa na fapela i o la o fesili o le ala o me fai pe a fapea o tamao ainga o lima of course ese foi ala definition tamao ainga la to ia istanga te famel ta vale manaia se ngaluenga le late tongi
Istangata for me le health afape o te ngase eles I don't have wealth tupe istamiti na mato for me pastor I'm going to be a millionaire and I'm going to pay this property off or if a penala to dala I pay fa tala sua valele lo lato na definition ilo lato mid 20s o le meta o le tamau ainga ia pe o visila na o le tala lana o si ia i lunga e whaavaya ini nai manatu o le tala le ia peramo tala masani tato masalo po le limas food mon tupu tau sanga aperamo na vala awele tua tu lo nu malo ainga alu le nu o te watu ia te oefe mo oe malau whanau tali tonu lo aperamo alu lo la ia alu ala ia o ala tu karana alu le kanana ia amata loana whamanuia le tu. Tele ia aulo, a rio, manu, slaves, employees. Ia, ona whanau lola ia Rebecca o isa ako ina ua matua, ma ua te amaia le tua tina. Olona winga o le matua wa venga lava le whanau ina o isa ako. Matua lo isa ako, whamera leo aperamo, ilana au ona. Sau ina halu le, me sa o sau mai ai harana su e mai se do lu o watali ia le tala la night kenese na lu rola i ole o ona kenese lus food fa fo po tos food fa tos food valu fast food lu fast food wiva ma lima food valu le on fit ela tu ala o ona ia sa lo ona tanga tonu ese ele masani ya bra amo malana lana e tai pe lava o tanga tapalangi fa le finga ruenga ya oi inei ala o tu le lei nei i Samoa i Amerika o ne mana ola ia tu dil palangi alu su mestoru o wa tali i mai Samoa ia la tu lale au ona ele malama ia tu tangata ta talo ala ile tu fa mai lele i se mai se sign mai se give me a sign o a pese i o melana le e tatu te o ile manuia e pe ia mo me o sign o le manuia awa awa ine fo ila le soifua ma le ola o le tangata nei o nu ese le whenga wenga Apramo na wa aia ia Apramo o sau mai karana mativa ia o sau wa aia tu wha putu mea wha fefe usua ia manu ma whaluke lunga ia il tamau ainga haya mai lis tangata so e tawala ia il science ala tu rola ia le vai eli whamero lantara le li ia o le teine e sau ma feso soani mai a te uma a mai se e puwai o te inu ai ma whaeinu o kamela o le teine le nai e whai maa wā i sako ia o le wha alurola i o le tala o le fesidi la ia Apramo ma tātou foi a whapeta mau a inga oe o le alau me whai ia o e lo wha alfa whauino mene o la unga e fai ala research ma ta pena fala ia e sale me fa tu i lungon purela era jura famila nga pa yas o fe nga me vale ava tu me le nei so I found myself fa lo va ia tu ia hotel lo po already ia mamo ile toshi ni ino le wealth awai if I'm a better to ele to mau ainga tato e atangata na struggle la fa feona tato so swani homeless o lefo tutongia tato ta vale lefo e fa tato mokesi afa fe pastor na fa mai e so swani ia pe on menana o te fato ese fo ia ile tua langa de loe o te le avea ia ile le mena tauna ave ia pe na fa swa vai le mena no vai atu Liona nei tangata. Liona. O whapela e. A pe o mea lava na tauna ave e. So se isi lava e ola i Amerika. Compared to the rest of the world. Ol matua mau mea lava o tangata na. E le ngata i whatever, however you cut it. We have access to health care. Safety net a nea tu nuu e. So e te tauna o na langona le loto fia fesosoani. Ia tupu se langona alofa i tangata ia. Iwiana ese o lato wangana hami o fatua upua. Ate sau pea tato wangale. No le wea tato manuia.
So e pe ola o mata upuna na lilifa i ela usau i le so sa whaangala le soifua Abraham o le ala na me mo na fai me mo lava su e mai se teine mai le me masani e ele i manatu ia o manatu teine kanana e fetaui ma le mele tau ma manu ai lona tali i o isa ako o le suli o le whengainga o le tangata umoroi e so ma atono se mea na mo tatou to foi i le mea na vala awina tatou ia i le atua temina tatou maua i le whatuatuanga le temina tatou whaiatua i le li masi o tatou lima le li ia whaonga ina ua tamau ainga lea ina ua mau mea ina ua mawhai e ia he was given options with his wealth tero tangata lini options au tatou wa iei options so o le mea mo na sa fai e Abraham o lesi ana mea na fai well e ta ua o le reduce unnecessary suffering so e pe e le talale na al perfetto Sakaria fe mai ua manu malo nei le tupu ua manu malo nei ia le daughter of Jerusalem, daughter of Zion le afafine o Siona le afafine o Jerusalema o le ua saulo la tupu na ngana fa perfetta ia Sakaria o na fe mai lola ia o Sakaria a se iwa ai iai o le asau i lunga o le asini loto maulalo so e pe o le whanaunaunga lava o le tangata Israelu ia manu malo ia manu malo lo la tupu a faise taua e mana o e malo tawanu mela momua but yet for me Sakari se mai foi le tupu le loto maulalo it's almost like a conundrum for ele ia ona fa mai lola ia o Sakaria asi tatou lata ia le tupu lea ona tatou i lola ia o le fina ngalo le tupu lea ia o ni to fa ni taua o ni to fa ni competition for ele e malo e se mato i lalo e se wale sina afole o le mea so a malo lola a e mia lolta mau ainga o le vala awal perfetto Sakaria ia tom fa dismantle ia scaffoldings here so melanana for me ia Sakaria let me read this I've had it with war no more chariots in Ephraim no more war horses in Jerusalem no more swords spears bows and arrows he will offer peace to the nations a peaceful rule worldwide from the four winds to the seven seas and you, because of my blood covenant with you, I'll release your prisoners from their hopeless cells. So, o tala noa ia le perfetta, ile fina ngalo le tua. Le mauli o le tua, le ale mauli o le tua. Ia sa loto uma tangata o polonga. Tangata ia tau i lalo po alava mea lo tau ia tangata. Ia fa sa loto uma tangata. So, e pe olana upulale na ia Israelu ma ole mel na tau fai ia Abraham wan mena tau fai Abraham na te tau fai Abraham ole fa sa loto tangata reduce suffering ia e pe ole manatu na so let me ask you this if wealth has befallen you if wealth has found you if money is not a problem what would you do pe le lui namal vai aso umawai I mean the lasane well yeah we are ono le malma manga le wai ai o malma mai le tua male ta o le li malona fina ngalo e se mai mela na malma mai la fa na o ma won tu pe wala tu la ngona e paule o wala fo i ai le ye mele aranga ai fo fa longo o tupe a me uma e pe ala e fa longo ta mai ti ala fa ju nga tupe e fa pena vol ma to ka le sia but ai elena o wala ye e sa ile malo le tua
ole me ta we te ova pe e tati tamau ainga. Na lana watu ele atu ia, o tamau ainga e te wha lau tene elo na malo. O le ata mai, pe fon mel nei. Leo tā mai e tala noa, o anai mawhauwhaunga, o anai seu e lafo ai o whina ngalo whaafonga. Ia o se mea, o leisi la e tamau ainga, o mawhauwhaunga. O leisi tamau ainga, o le whaonga ina o teimi e te alua e whaiwhe au le kālesia. A iei mea e tupu, e tauna e aro e te tautua. A pena uma tātou, e nai, o le isi nā tāua, o le isi foi, e le lavalan whaasoa. Ai le lei o lana ngā ioi. A le isi e tele an tupe, ia, e le whapea, e siri aku la le lei o oe, e le lei da, tusa uma tangata uma. Le anga elis tangata e le lavalan whaasoa. Ai a kuma i le umkuka whaingo whea au, e alu ato, a le isi. Ia e tele lan whaasoa, ai le lavalanga malosi. O mea ngā whai le kue whapā lengi e mea uma. Whina ngalo ngā le atua mo tātou. E kausia me ka o le community. E le ave umangi me alofa i tangata eto. Isi ngā le me, nisi ngā me le misi. Ki ngā ngai roe le isi, wala au le lei kela kupe ngā mga avoide sau pule uma mea no. Ka kau ngā lao ka ngaka malanga ia responsibility. E mawhai e ngā ola le leile ngā luenga. A leila o ka piango, ma wala o e mea ka pianga ma o pisi. A whapere lei o i fola leila o ka lau muanguku. A wai e ngā rulu e uma me e veo me whale au ngai kasire maunga inga ia vi ia le li me vau ku kingo e le mwhai e vai wā kua fo i le whafonga au sau whai ngā luenga lima ua patino alta ngata ia i ngā luenga a e le aila se ngā luenga siri hapu i si ngā luenga e kukusa uma ngā luenga o le kere lau ka mau a inga e le ngā ka mau a inga i kupe ta mau a inga i mawhauwhau. Wa lero mawhauwhau, ia kere fo, ia wala kia risa i re kupe. E ke whai e ngā rue ngā lea li. Ewe, o le mei o le kupe me sau muni muni. Ai loa ka ngaka wha mawhauwhau ngai, ai kia. Ia o i ngā fo i sau ai re, au wala whai e ngā rue ngā ma. Wa kūlanga ia, O le asau tanga i e, o fese mea o lo o safa i tangata. E se mea o lo o lailoa ai tangata o le datu o tunu upo o tangata Amerika foi. O le kia lea o whinga ngalo tangata whapea, ma o le leo a leo ka ki whalongo i ei whapea ki ngā inga i whaingo i kālesia. Kere le kupe alu i kālesia. E ei fo le mo'i, e fo le sao. E a kia uia, e o longa ngā oi lau kaukua. Awa koe whaia. E leo whai mai fo lea kua e ke oi. E la ngonga o le hale me ke mawhaia. Whai ma lea ngang fia. Whai ma lea ngang whaafkai. A o whai ngā mawha lau kaukua. E sua malia ia ki oe lango lau e malama. O e malama ili me ka o le ola fōa ai. O le ola fōa ai lea kua. E lea ko fatu moana ina lau ola fōa ai lea li. E koe maua. E koe maua e le mwhainga le sao kalanga. O le hafo i me ke whaia mo le ali. E le aise me le e ke ka mao a inga. O wa aia le alofa o le atua. E ke ka mao a inga i le ali. Yes. O aise aku e o e soe le ali a la kinga. O la mea o e soe ka whaia noa. E le se me mauai. E ka whailanga wawai. A wape e oi tangata o le aku. O le ngalue. Ka ulang koe wawai. A ka kua whainga o le ngalue. A le mea whainga whainga luenga. Kau ka ngaka le me kau whai. Lesi mea la usunga le whainga. A oi ngā malama le ngaka. Se au mai maa mea i ngalue ngare ali. E a fia. E le ai ka ngaka piko i siri ngā lulue ma kau kua loko. Pei o le tangata Samoa. A mai na ngā Filipingo i le whapelwha le ngā Filipingo. Ke le ale vaenga, o isi o mai gei o whaika vale. O isi o mai ngai gei o suka ka mau a inga. A Samoa.
o mai whaakuloku. E wai vai mene kupu ngei, a maka koi sendi e koe kawai a Alaska. O loku. Nanga kan kong Samoa. Ala manguia re ka oko i. O ka kou o ka ngaka o oska ulanga. O ka kou o me ka o priest. O le a oska ulanga. Ai al sasi fo i ulanga o luenga. E kai no mamafa. O le wha mafa. O ai le lava ia a whai kere o kupe. Wha kere la lafo. O le lai kiki. Fua me mau. Nga fia rau tangata. E o le whai whiau. A kere kupa le whai whiau. Ka lafo kupe. E wha pe ngā le whainga luenga. Ka kowa le whainga luenga. E check and balance ka so I fua ngai ka ngaka. Ala kale ali I misi. O wha afkai au lia kua lai ka ngaka e whai inga luenga. O Amerika e nei se fiaru o ia rao no ko manga ele the salafa ma night life manga ele o ka feel why de mea mea church become an old fashion ya ige alga luenga ka ko ia make ka ko le ka le sia more interesting fai o ele mea la inga fa fia tanga te o mai de loko so e wala ia o pule la ale si mea o le fai o mea le leie e no ka ko u le Amerika fai fa lea I ngai a inga e o lo kai kara ela ngo e le ka kaunga ki ngā inga tangata a fai lo ki ngā inga le ka le sia then e ni la koi kilo la whenga luenga lo o la ko whenga i ka iro e po o la ia wa a hina e se foi ale o le fina ngalo le tua wa le siana me o lo to sisi pe ele le Outou Manuia e sti me fa onga le tua tangata leanga e failon fina ngalo langa e manatu tatou ia e le te le atu le nei lo fa le tonu e fa onga le tua tatou ia le tua ia pura le tua ia fa onga fo le tua tangata fa le tonu ia failon fina ngalo ia mana ia sa le la fa wa